Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo jedno super jelo, a ja sam ga nazvala carski rolat. Voljela bi da ga probate napraviti i da mi napišete utiske u komentarima. Za početak isjeckajte nekoliko kiselih krastavčića. Ja sam koristila vitaminkine. A onda i pola crvene paprike. U jednu izdjeliju umutite najprije 2 jajeta. Zatim u jaja dodati 2 kašičice soli i 3 kašike ulja, a onda sve to sjediniti. Četiristo ml mlijeka postepeno dodavati u smjesu i konstantno miješati. Isti postupak ponovite i sa brašnom, a treba će vam oko 180 grama. Jedan veći pleh obložite pek papirom i istresite prethodno pripremljenu smjes i rasporedite ravnomjerno. Na smjesu rasporedite krastavčiće i prethodno izrezanu papriku. Pospite ih sa trappist sirom, ja sam koristila otprilike oko 70 grama. Zatim stavite da se peče na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, tačnije dok ne porumeni. Kada je tijesto gotovo, okrenuti ga i premazati ajvarom. Ja sam koristila vitaminkin ajvar. A onda preko ajvara poredajte kulen. Na kraju nam je ostalo samo da ga pažljivo zarolamo. Izrežite po želji i uživajte, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijetno!